Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei na la mai thon riu dare asai August tari chui na charu kum singne ni chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Senapati August tari chui na pungu Northeast Ministry of Home Affairs Government of India tong advisory invitation ti gongkan mekhau Naga CSO Leaders United Naga Council kani All Naga Students Association Manipur kasau na member root naka delegation New Delhi Guikhanliu August dari chui na pungu nung lau chuan khuang ru makhai khau Infal Airport khaureta thau kan thei lumnu mai cham thei lai na naga mai leader nun dai ri naga mai koi tuang right sangak lau khang to khau dingpuni tuna sakani United Naga Council khani Naga CSO nun roi free movement regime lagan kan meta tan na ni mak mai inda gong kan tongi khani Naga inhabited areas khau border fencing rang ba mai ti hai tan na ni mak mai inda na gong kan tongi lumnu mai cham thei lai na asai August tari chui na charuk Tuesday New Delhi khau tat kai ni mai tok sai lau thuan khwang ru na khat khau ka hau puni tiki tok sat kai ni mai ka bam dai thu mi tong cham hi ba mi ngal lung khau thu confirm sumak na bam di he tu na delegation tong shore series ti thai ka nei Infal August tari chui na pungu Manipur Zoological Garden khani India Turtle Conservation Program re kariu na Manipur khau rai liang mai suna artificial incubator khau guiphuap dui tika kan thei guiphuap dui tai chui na ta cha tika kan chonge kum na mi hai rui Northeast India khau ka sing pai na rau kai na ba mai khauring ti hai ngak lo mai khau inthuk mai step la lo bam the tu na cham de ri ti thai ka nei Noney August tari chui na pungu Noney district yong health sector goi khau manpower saruk rik ta chat daw intak magbam di tu na civil society organization ri ti thai ka nei mi lung khau doctors nurses khani subordinate staff asu tong po sai vacant khau bam the tu na sakane Rongmei area tong civil society organization nun roi CMO office visit suna district tong subdivision goi khau staff requirement nai met data collect sumai gan khau manpower pai na raubo meta thai pat kan chongi official report hilai na CMO office Noney khau vacant post Rutna padai nai ba mi CHC nungba khangrui vacant post tam rutna kanai PHC khopum re vacant post pongu PHC hauchong khangrui vacant post chat khani PHC Noney khanghai vacant post sanai hai nai na ba mi ta thai pat kan thei CSO leaders nun re chamla mi khau sa indau kan mi khau Noney district counting kum gai si thang te roi healthcare facilities khau in thui magna gwang kan tong the medical infrastructure in thui na mak mi hai re kaman kung kan mai man sai pan di azu hai infal tat khangtat mai changkam khori aman kan tong thei tuna sakani CSO nun re democratic agitation tat kai na concerned department health director health commissioner khani health ministers government of Manipur re ngan na lumnu mai latbam azu salau kan jongi tiki asai ngan metan sunatan patlaw ngam magna gwang kan jongi tuna sakane CSO leaders nun tai government of Manipur khau Noney district dong health sector ti haikatu melung khau zawgulaw khang appeal sukan the inbu na district hospital Noney dong infrastructure goi haikatu melung khau taloi lau khang demand sukane inspection tat kai kan me khautai village council Rongmei area Rongmei Naga Council Rongmei Longren Rongmei Naga Lupom Rongmei area khani Naga Women's Union Rongmei area tong leaders nun kasau kane Noney August tarik chui na pungu Minister of State for Home Affairs Government of India Bandi Sanjay Kumar re August tarik chui na chakiu nung Noney district wangkhang suba melung khau August tarik chui na pungu non deputy commissioner Noney Dr. Sarachandra Oriju resigna district level officers meeting DC conference hall Noney district headquarters kautat kai kan thei meeting kautai Noney DC re NHIDCL ta highway kori DC office ngang mai changhai ke nai mai zauna ka siam katam khang sa kan thei Northeast Railway Frontier tong staff nun khawni potholes nai me goi hai mian law na gari tat kai gai nu khang ka siam khang ti thai kan ne khani project an ba me chang nun inspection tanu khang chang hai ka siam katam khang ti thai ka ne DC the DLO square khau kaniu ton department on project achievement lam PowerPoint presentation ka siam khani ti thai ka ne khani Noney district khau national scheme tan kai ba mai nun ni PPT khau tai ka zau khang ti thai ka ne Infal August tarik chui na pungu Manipur police regari hautat ba mai kan khata Sunday nung nim kan thei kum na ka khau regari dangka lak chakiu daw tuangni inphangdat kan thei tu na August tarik chui na pungu Monday khau police tong chamri ti thai ka ne Manipur police Thobal district khau lungba maiting kum tamru na charuk tak mai puta nim na question sumegan khau police nun roi pianu mai la daw kan mak mai tang kalam katak in than gut mi gan khau gari hauta drap raba mai Muhammad Nasir Khan ni tumai thai pat kan tuangi Muhammad Nasir Khan hai infal tuang kabam azu khau hautat bam mai puwe tuna sakani police regari hauna ri bam mai takai Sangayum Farm Part 1 Saval Laikai Thobal District Hori Nim Infang Kani Gari Maruti Suzuki A-Star 4-wheeler
Yamaha Fasino two-wheeler kani SIM cards mak mai mobile phone ni nim ka zau kane lumnu mai cham thailai na hawgong mai gari nun tai zuan khang subam tongi tuna sa kane Infal August tarik choi na pungu Manipur tong palup da li mai nun roi India tong state by me khang swang inbu kuna bami asai luan haini CAFA Nations Cup kum singne ni choi na pung khaw Manipur footballer Chennai hai Indian squad khaw ti ka zau dat bami Kafa Nation Cups kum singne ni choi na pung khang Manipur tong footballer player select sulaukan mai nun tai Jinglen Sana Singh Suresh Singh Wangjam Rosen Singh Udanta Singh Boris Singh Jackson Singh kani Mahesh Singh ni haye kani ri India to represent suna kazan nai kan mai Central Asian Football Association tournament cup lup kai pani the CAFA Nations Cup kum singne ni chi na pung khang Manipur tong player Chennai rap select laukan me khau former Chief Minister and Biren Singh ri nei la mai sa indau kani asai hai Manipur state khang diu kai meti mi the tuna sa kani India to represent suna palup dat ba mainun goi ta Manipur tong kai khun goi ri inzen me rasoi soi lau ba me khani lum mai tai nai na bam thi tuna former CM the social media X account khau hilau kani nang new goi re Manipur Upper House of India football tuna kaw bom mai tai ti ning tau ka loi laudat na bam thi tuna sa kani Kafa Nation Cups kaw India tong head coach Kathan Khalid Jamil Rui China Kathup member squad ka siam kan thi Blue Tigers India Rui Tajikistan thang tournament khang tat ni thi India Rui group B khaw host Tajikistan Defending champions Iran khani Afghanistan ta adiang pani the India ri rai meeting mi khaw host Tajikistan le pulup ni mi tang tari Iran ta September tari khat khaw pulup dat ni kumna September tari padai khaw Afghanistan ta pulup dat ni Noney August tari choi na pungu National Highway tamru na chunai Assam Silchar khawi Infal via Jeribam chang khaw liquefied petroleum gas tanker puiluat le nungba kag Noney district khaw accident su khaw driver thawnau jam Dharmendra kating kum rigdai thai kan the kamayari pok Thawbal district khariye cham thailai na LPG tanker dai chang thau tuan na rig chanai meter kaw mai khau tat kai kan tongi tuna sagani police tong cham thailai na gari accident su kan metai technical issue nai bam nu we khani driver tai chiksing ma kare pat tong bam nu we tuna sagani Manipur police security personnel local volunteers fire services kani civil administration officials ka zau mai rescue team ri gari tai chang khau chai kulaudat kan ne Infal August retreat na pungu Olympic medalist khani former world champion Mirabai Chanu re Commonwealth Weightlifting Championship Ahmedabad khaw gold medal lana kum singnai na treat na churuk Commonwealth Games Let's go khaw qualify sukanthi Mirabai Chanu re Tokyo kum singnai na treat na khat khaw silver la laukan metang asai re medal la da ni mai Mirabai Chanu re KG Phaikarik Sekiu na kathum ka khangam kan chongi Manipur weightlifter Chanambam Rashikanta Singh Rini men's KG Rig Chiru category khaw goal la moi kani kum singne na chui na chiru Commonwealth Games Glasgow khaw ta kai ni mai khaw qualify su kan the Rashikanta Ri KG phainai rig sanai na khat ka khangam kan chonge ke ge nai me cham ti thai mai Tamenglong Football League 2025 August retreat na pung result Khawpilong Youth Club Ray Phalong Youth Organization ta goal chiru kanai khaw ngam la kan the asai August retreat na chiru match schedule Waiting Zin Kwang Thum Kai Migan Khau, Dailong Youth Organization versus Model Baptist Church. Guest Cham, asai August tarik treat na churukum singne na treat na pung khau tarik chikyu June kare tarik ru June kum singne na treat na pung long khau guest booking sulau my serial number. Rigdai na chikyu kore serial number, phainai rig churuk nga padai ngan khang insan pani. Tamenglong ting nai luan. Buk pabu tarik treat na churukum singne na treat na pungu. Lau chuan muak na ye, kalan nai na ye, Ting sin muak na ye, sing bang ting rai na ye. Buk pa bu tarik chui na chanai kum sing na chui na pungu. Lau chuan kalan nai na ye, ting sin muak na ye, sing bang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khau ringan lau thi. In thuan lau thuan kwang ru ma khai kai me kan rui. King in sam da la kho thon ku thei.